Echa Akaswani Itanagar Enalapuchi Janhulu inni Liulini Etanchi Idmismi Avalakiji Dargalombo Congress MP Digjay Singh में छिनेला खिनी member sports star पूची parliamentary standing committee में बुनी ईटानगर चिंपवाती कोची सांगलादेन sports academy मने women education children youth दोने sports पूची committee meeting जिनेगा महो center दोने state sports department माचे आजालंब्रो public sector unit PSU आलंब्रो मा NSPC NIPCO दोने SGBN match imu higher than technical education directorate Rajiv Gandhi University research directorate done cultural affairs directorate match imu go chicha bada ahoga Kurkume district match jail mane thukutana ba birju bhumis laiga imu ge hai nikja atikochi pakuma joiga yakuge me atuge ne lale pa Trunaba inimaya mage kokoma ho otega nadane Kurkume district police me buni la hoga ali thuiga imu pakuma ne thugeba atopa nikja antikochi mu me aroga tegane aimu rotia pa ho ne police albu me ga ne ashugi mu atuga na bada ahoga police he oshi in charge gemoji ni me chinela chida la hoga Lower Siang District Kuyu Atikochi Government High Secondary School ma Golden Jubilee Model School ome achitega bache Arunachal Pradesh Education Minister PD Sona Mepuni ai paha bada ahoga o achitega cha mane malo azo ahijiga gum da ne minister me lagane atikachi zona achu praba eoma atikachi mukhe bane arojina la bada ahoga School ma apya khinga jiga atika chimu me arjina ne minister me lagane a school ma chi hostel o ajapate ga naw ga bane am achote hawa la hoya ga bada ahoga minister me azo hya do ne ahitoya nambo go chicha o ga bane zona azo me ho ne atika baka praban ro ma areda la ga bada ahoga Isiang district ma chi dipraja dipali dudum Itanagar ma aiga bapa ajipoma bingam gamlengche Isiang district ma chi dipro ajiga bada la hoga Lower Subansiri DC Oli Parme me buni DLMC meeting chi naga ne atikachi ayondo done ekisha project jogando karan jo chipo atusu bada ahoga 4G 5G tower ajiga chipo bu atusuga ne Medical Line SSB Colony done St. Claret College Atikama Network pra Kiga Eochi po Chichagala da la hoga Arunachal Pradesh Building done other construction workers welfare board Tawang Harome ona Tawang district Kidphel Atikochi government secondary school mane o ajitanjoya labor number me jota arundawe kid anji apiwe program akagane kid anji apigala da la hoga JPM Kidphel Tenjing Mompa Mem Adu Machi Karu Heta Shaiba Maho Registering Officer Purpa Sering Lapage Emu Ukho A Program Ma Gigabada La Hoga Arunachal Pradesh Machi Azo Ahitoya Gayam Talom Lakshmi Sikom Edone Jennifer Nere Hai Holomani Gabane Adi Chi Space Science Azo Ahitoya Ginaocha Indian Space Research Organization ISRO mache Young Scientist Program kokomane ketega bada ahoga a program kokomane atikachi me apya me science technology engineering done mathematics STEM azo aitota khijiga area oshada laoga Kurkume District Disaster Management Authority Chairman Chichung Chukume buni meeting chinegane Acha ayadu buru ko ajungi yogama kaji aro tawachi po chichagala da la hoga Arunda department acha heta namro Indian Army ITBP done biaro mache ajalomro gigaba a meeting manem acha charuga mi maho imu kaje ma adawe relief camp la page ukho thopuchi po chichagala da la hoga etanchi idmismi aho alima on dabae